nibwo amasasu yavugaga, benshi bacicikana, benshi birukanka, bose batazi iyo bajya, aho kumva isasu rivuze gusa bose bakava hasi bakiruka. Iyi ni intambara, aya ni amasasu aba avugiye muri Congo, aho hari haberewe inama ya M23 ihuzwa n'abaturage. Abaturage bari bayitabiriye ari benshi, bari benshi koko, ariko isasu rikivuga buri wese yasamye aye. Aho inkomere zabaye 65, abapfuye bakaba 11. Aha ngaha ni i Bukavu. I Bukavu ahari habereye inama ya M23 ihuza abaturage, aho bari bagiye gutoranyamo abayobozi batandukanye. Ibi ngibi byabaye M23 yamaze gushyira hanze itangazo ko yamenye ababikoze. Ivuga ko ababikoze ari Abarundi ko ari bo bantu bagaragaye aho hantu, ndetse bashaka kwica umuhuro wari wahabereye, bashaka kuwuzambya. Ndetse M23 iguma ivuga ko ibi bintu bakoze bashakaga kwica ibyabaye cyangwa se ibiri kuhabera, ariko bitavuze yuko bitazongera cyangwa se tutazongera guhura ibi ngibi. Aha ngaha habereye intambara, uhageze kuri uyu munsi wa none abantu bose bahunze, ariko M23 irimo iragerageza kuhagarura amahoro nk'uko byahoze. Iyi ni intambara ihuza M23 na Congo, hakaba hivanzemo Abarundi bya gisirikare, ndetse abasirikare badasanzwe bakorera mu gihugu cya Burundi. Uburundi buvuga ko bugomba gukubita M23 bukayikura mu gihugu cya Congo, ariko M23 nayo ikavuga ko bibeshye. Ni gute bava mu gihugu cyabo bagahunga abantu batazi n'aho baturutse? Ndagushishikariza gukora subscribe. Murakoze cyane, yari Dushimento. Ntugende udakanze subscribe.